Сейчас я потом посмотрю, если будет немецкий өзгөртүп коем. Возвращаемся эмеге назад. Меню мы полностью поменяли, да, все нормально. Home 1, Home 01 баскач, New York içinde. Онлайн бар екен. А bunu өчүрүп салсак, в принципе, это не надо нам. Ладно, возвращайтесь. Так, бул жанагы меню и слайдка кирелүү. Что там внутри? Work портфолио жок. Мындай кылам, могу страницага кирип, долбоорлорго басып көрөлүчү, что там выходит у нас. Ничего не выходит. Сейчас. Кызматтар. Кызматтарда что чыгат азыр? Нет, на другую страницу. Вебти бассаңар эмне? Кайсы вебти? Кызматтар, анан вебти бассаңар. Веб. Анан на главную возврат. Ошону на. А вот сюда алып келет экен, э? Блок калпортка. Так. Теперь возвращаемся назад. Менюдан возвращайтесь. Назад. Менюдан вот тут опубликовать базы. Он басып койсок, главное киреби? Нам теперь нужно элементтерге кириш керек да. Элементтерге кирип, могу слайдерлердин social знактарын өчүрүшүбүз керек. Так, Elementary, мына Elementary. Так, вот тут теперь смотрите. Вниз спуститесь. Бул биз эмеде жүрөбүз азыр. Так, ZEF өчпөй калыптырбы бенде? Или это вы не обновляли? Обновлять этип көрүлөт, Танер? О, бuyакта обновление кылып электим. Мо 3-чү зум болуп атат да, ушу менен бүтүрөлү, калгандарын анан бөлүштүрөлү же кандай кылайлы? Вверх, скролл вверх кылсаңар страницанын өзүн. Теперь здесь смотрите. Выделять этсер, бир жолу кнопка менен бассаңар ошол страницага мышка менен. Бияктан эмелер баш керек. И стили деген жерден. Так, General мы закрыли, General закрываем. Arrow Settings'ке кирилет. Так, содержимое давал, а? Содержимое, да. General закройте. Arrow Settings'те эмне бар экен? Ондайлар бар экен. Arrow Settings. Arrow Settings. Color бар экен, background color. Icon бар экен, social icons. Буну Arrow Settings'те жаап закройте тогл листи. Мондай бар экен icon. Жок. Бул айкондар окшойт, олар. Бул эмесими? Жок, Arrow Settings'терди жаап, social деген неме болуш керек да. Social деген. Мына social icons. Social icons. И давайте вот тут теперь Behance закрываем. Да? Dribble тоже удаляем. Инстаграм? Тоже удалять этерле. Удалить этилбейт окшойт бул Инстаграм. Так, удалить этилбейт экен бул. Инстаграмды бассаңар. Вот. Так. Вот эта кнопка синяя show social деген өчүп салылат. И ошондой иште.
Все өчтү. Social'ды өчүрдүк. Бияктан теперь менюга кирели. И слайд дейді. Слайд деген не экен? Болады, алмаштырып көрелі. Давайте алмаштырып көрөлүчү кандай болот. Меню хайт Main. дейді. Теперь скролл One page деп жатыр. One page деген тандасаңар. one page тандаганы. Ең ылдыйында турат. Жок. Ештеңе өзгөрбөйдү го. Бул бүткени. Муну Жок. басып көрөлүчү. One page деле ошондой эле экен. Ештеңе өзгөргөн жок го. Пускай так стоит. Здесь теперь Анда могу давайте слайд тура берсинби? и слайд кылыр эле о. Как по умолчанию андай эле ошондой. Сизден бир клик, ал эми бизден толук Кандуу веб-сайт. толуккандуу веб-сайт, чыкпай атат го, чыкты. Достор, Мына мен азыр Ашарга барып келдим да. Ашардагылар да WordPress'тен баштай эле экен, аларда негизи даяр сайт болуш экен. Анан алар бизде болуп иштеп атышптыр алар дагы. Мели, игилик деп койдуңарбы? Ооба, игилик койдум, анан конокко чакырып койдум, чайпайыңарды кое бергиле. Кашайыр, эми кантип сыйлайш аларды? Алар деген самый главный финансовый структура да биздин. Акча О, таап. самый эмеде турганбы? Алар жакшылап сыйлаш керек. Сандыктагы конфеттериңерди алып коюм. Эже мырза, коюңузду союңуз апай. Ооба. Алар тоже на WordPress делают или как? Аларда эже даяр болуп экен, анан бирок алар азыр WordPress'ти изучать этип атышптыр, кантип бандерди алмаштырабыз, өңүчтөрүн кантип алмаштырабыз. Алардыкы эч нерсеси даяр эмес экен, бирок чукулуп атышптыр да, жөн элечи. Чукулation стадияда экен да алар, бизде. Биз деген уже degradation болсак, алар чукулation болуп кетет. Так, все. Word портфолио дегенди удалять этишибиз керек. Ошону давайте найдем теперь как удалить, да, ошону мен мээм жетпей Ал атат. баттон эмеспи же булар эмнекен? Ошо баттон окшойт. Баттонго киргилечи. Бул ссылка окшойт. Баттон. Нет, баттон эмес экен. Bullet settings. Bullet жок, биякта эмес экен. Arrow settings. Arrow settings дейт. Arrow settings, arrow эле окшойт. Так, arrow settings'те эме деген я не могу понять, что такое при horizontal position next дейт. Не болду экен. Үйдөгү скролл кылсаңар, үйдөгү. Вот это angel left, angel right дегенди өчүрүп көргүлөчү. Так. Же моун эле басып салайынбы? Ошону басып көргүлөчү, көрөлүм эмне болот экен. Нет. Ничего не поменялось, да? Ничего не поменялось. Слайдердин ароолору эмеспи, стрелкалар. Ошол болуп атам ошо. General, да, слайдерды мы должны удалить. Второй слайдер мы же удаляли, да? Нет. Давайте shape 2, shape 1 дегендерин баарын удалим. Вниз спуститесь. General, да? General. Элемент 1-ге кирип көрсөңөр, нелер бар эле элемент 1-де? Так, элемент 1-де могулар бар болчу. Жок, биринчи үстүнөн эмени карасак, слайдер деген жагында. Могулар мана удалить салали шейптерди. Вот там и так удалено все. Вот я не могу понять, почему белый фон чыгып атат да биздечи? Ал элемент 2 болчу. Сүрөт жок болгон үчүн чыгып атат да, по-моему. Так, белый болуп. Ошо экинчи эме мону кирип бэкграундда. Кирип көрүлөчү элемент 2-га. Color overlay. Все болду окшойт. Алмашат. Болду, Вот теперь нужно вот портфолио деген удалить нужно. Ошону как мы удалять этебиз? Вопрос, как мы удаляем?
Вообще. Астында меню деген ал үстүндөгү менюлөрдүкү же эмне экен? Стрелка деген ушулар окшойт. Мына мол экен. Вот ошону закройся теперь тогда. Закрывать этип көрөлүчү кана текстти. Так, азыр атып. Hero settings'те. Ооба. Бул жерде эме default деген болуш керек. Жок экен, ошо экен. Жок экен, Тогда эме кылып көрөлүчү. Могу жана эме, могу ичпей атат. Могу кантип ичиш керек? Өчүрдүңөрбү жана hero settings'те? Жоголду Ооба, да. өчүрүп көрдүм. Теперь давай каяктан удалять этебиз. General давали алар. Ошону да коет мен дагы. Стрелкага кетпептир го. Жок, кайра күйгүзүп койду. Кайра күйгүзүп койдум. Өчүп салайын вообще эле. У нас же слайдер болгон жок да. Бизде бир эле баннер менен кетип атпайбы? Все, өчүп койдум. Так, булар Хорошо, эффекттер Гүлнар болгон. эже сизге да бөлүп коебуз. Гүлдин эже, токтоп калсаңыз. Жакшы жатыңыз, күнүңүз бейкүн болсун. Өзү келген турбайбы? Элдерге скучно болуп кетти го. Эмени? Жана текст кайерден өзгөртүп ошого кирип келбейби? Тексттин астында турат го, балким ошол жердедир. Текст качан өзгөртүп. Ушул жерде. Animation турерсиң. Delay. Булар эми моуда, анимейшндыкында. Анимацияда. Ылдый жанды эмне экен да? Ылдый. Subtitle, description экен, shape. Бул жакта эчтеке жок экен, может экинчисинде, жок, экинчисинде деле вряд ли жок болду. Ачып көрөм. Деле жок болуш керек болгон. Жок экен, биякта деле. Жок. Жок экен бул жакта. More content. И давайте, вот там еще помните, bizde Miro'da тексттин бет маңдайында эме бар болчу. Какой-то фотография бар болчу, если не ошибаюсь. Мироға кирсеңер, макетке. Азыр. Ошол суретти бизге скидывать этип бересиңер азыр ушул как раз ушул моментти чаттап коелу. Миро эмес, эмеде. Фигмада да дагы катат экенбиз да. Мен ачпай эле коеюнчу, ачалычы. Ачып Фигма ачык. Эндики фигмада ачык ошол жер. Ошону жөнөтөйсүңөр. Telegram эле. Так, биселен энтерде болчу го. Work портфолиону кантип удалять этебиз я? Мо жөнүндө alignment дейт, бул стиль экен да жөнүндө. Мо решение дейт. Страницадан басып тандаса болбойт бекен, Опубликовать этип, эме, Данияр обновить этип койгочу. Что-то мен сайтка кирсем, тоже старый Behance менен Instagramда дагы эле жүрдү да. Так, биякта кирип көрөйүн мен да. Эми жоголду, все. Эми жоголду. Могу сизден бир клик, ал эми бизден толук кандуу веб-сайттен сөздү ылдый түшүрөлү, чтобы иерархия шла. Длинная, потом короткая, потом еще короче. Жерге да бери кош коелкон да. И потом оң жагына сүрөттү эметип коебуз, кирип коебуз. Ал каякта эле? Behance кайра чыгып калды го. Behance кайра эле чыгып калды. Кимки чыгып атат? Азамат силердики? Чөйдүрөп көрсөңүз, биз тексттин үстүндө. Биз бир слайддан өчүрүп, экинчи слайддан өчүргөн жокпуз, ошо экинчи слайддан чыгат окшойт анда. Ошо экинчи белыйдан чыгып атат, синийден чыккан жок. Жок да. Чыккан жок го. Так, все нормально, да. Все нормально. Обновите теперь. Просто обновить. Обновить. У нас бияктан телефондон сайтка кирип көрөйүн. Все, эми деметтим. Бизден бир клик. Могу эмне болуп калды вообще? Кара болуп калды го. Жок, ак бойдон эле турат менде. Жок, текст кара болуп. Так. Жок, все. Эмне деген эме бул? Так, теперь могу жагына сүрөттү коюшубуз керек. Азыр жөнөтөм сүрөттү. Word портфолио деген жерди өчүрүп, ошол жерге баттон буйрутма деген кнопканы кошушубуз керек да.
Фигманы ачып атасыз уже? Мен ачайын десем катып калып жантан баары ошо кетип атам да. Бул жерде басып койсок сразу болуп кетет. Азыр сүрөттү мен көчүргөм эмеге телеграмга жөнөтөм общий чатка. Окей, окей. Я сайкал же. Ушуну табайлы. Ушуну кантип удалять эткенибизди табайлы. Мен да ошо. Бул жерден сразу табып эткенбиз да. Ошол жерден контрол басып көр да. Контрол басса басылбайт бекен? Могу эми азыр кирип кетет да, азыр бас ошентсем деле болот. Жылып кетип атат басканда. Так, сүрөт келди, сүрөттү кое берели пока. Эмеде телеграмда. Сүрөт телеграмда. Шуле. Ушул беле? Banner image деп коёр. Banner image деп коёт ооба. Banner img. Каерге коебуз эми аны? Бу жерге блоктун аяка таш. Клик дегенден кийин ар жагын, оң жагын. General'га Element ошол below. жерде элемент Element деген. файлы, э? Жок, элемент болбой калат, э? Жок. Добавить Текст. элемент. Добавить элемент. Ошол жерден сүрөттү бүктөгүлө. Үчүнчүгө. Үчү слайд чыгып кетпейби бияктан? Жок, давайте попробуем. Буга да атрибут кошуп кетти. Давайте мындай коебуз. Үчүнчү слайд болуп калган жокпу? Бүтүнсү болуп Слайд болуп калды деп атам ошо. Азыр обновить или опубликовать кылчу эле. Жок, обновить. Жок, слайд болуп калды окшойт, по-моему. Ошо слайд болуп калды окшойт, азыр могу үчүнчүсү. Болуп калды. Да, удалять эскиле добавить элемент. Ошо жерден да. Так, ребята, давайте, бүгүн поздно болуп калды. Я подумаю, посмотрю, как вот этот Word портфолионун ордуна баттонду. Давайте сейчас попробуем, Данияр. General'ды басып, закройте. Баттон деген жери бар. Жок, закройте. General, так. Баттон деген, ошону добавить элемент. Бул мондой болуп калыптырбы? Буйрутма деп ошол жерге жазгыла. Да, там стили же есть. Ушуну өйдө жакта стиль деген жер бар. Ошону бассаң, там кнопки можно менять. Миржас эже, здравствуйте. Кош келдиңиз. Здравствуйте, чочуп атасыз го? Иштеп келди отурасыздар. Самовар кайнап калды. Чөргөткүлө. Так, всё, буйрутма. Чайыңарды. Стилге киргиле. Стилге. Ну, болду, уже. Пока коюп турайлы, ссылканы потом попозже поставим. Стилге кирип, жанагы буйрутманын оранжевый цвет хекс кодун жөнөтүп коесуңар бул чатка. Так, color'да да го. Эме жөнөтүп атты беле? Ержан жөнөтүп аттыңыз беле? Алардын Так, баттон. Ооба, мен эме жөнөтүп аттым. Эме азыр айтам. Содержимыйга кайта кирсеңиз, содержимыйга. Чат жакта жарык болуп кетти, чатта. Кайда калдым? Пожар болуп атабы? Да, вот содержимыйдын ичинде эле там бэкграунд деп турат го. Нет, стилде го дейм. Жок, баттонсты өзүнчө өчкүп бассаңыз, баттонсты. Баттонсты бастым. Ошону басып, и вот стайл деп туруп, видите, үстүндө. Всё. Да, вот тут надо вниз спуститься. Всё, поняли. Вниз спуститесь. Типографиянын фонтун немеси канча эле? Ошону да карап кош. Фигма кимде ачык, сразу карай калсаңар. Фигма менки катып калып ачылбайт. Буйрутманын типографиясы кайсы эле? 2C 365D дейт. Это код цвета, нам нужно типография. Эме светтики болчу. Фонтун
И буйрутма деген сөздүкү. Азыр ачайын эми. Кнопканык. Сейчас открою. И мне кажется, вот эти вот менюшки очень близко расположены. Такое ощущение, как будто это одно предложение. Это одно предложение. Долбоорлор Долбоорлор кызматтар биз кызматтар жөнүндө деген байланыш болуппу? Не, я думал, вот это. Это ошо- дорабатывается еще, Мирдяс Эже, это не окончательный вариант. Пока Агенттерге чай берип туруш керек. Чай берип турлачы, ысык чайдан бери. Поел кіріп тұрсын да. пока фигмадан карагачакты Миржазыды могу эмени 23 ойлонуп бериңизчи. Work profile деп туруп астында, буйрутманын астында. Ошону каяктан жоготуш керек, билбейсизби? Или эме үстүнө не тыкается, да? Бул үстүнө басканда бир мындай эме болуп чыкчу эмес беле? Ошо не тыкается у нас. Биздин шаблондуку не тыкается, оказывается. Не тыкающийся да пола. 23.9 деген эмне экен, размерби? 23.9 дейт. Подождите, буйрутманы бүтүрүп алайчы, отурлачы. Буйрутманыкы болт экен, Робот экен, Сперва размерди айткыла, размер. 24. Роботто 24. Семействодан жазып, бул размер экен готово. Жок, правильно эле, семействого да. Не утуку. Роботону. Так, размер эме 24. Роботта болт экен. Пиксель, а? Ооба. Так, насыщенность бар. Керек жок, а? Цвет керек. Ой, не да? Еще вниз скролл бар. Вниз скролл. Болду, башка жок. Цвет кайдан экен? Цветин ыргып коеюнбу? И цветин ыргытсачы, биз цветин таба алайлы азыр. Белый. Кнопканын цвети оранжевый, жазуунун цвети синий болчу, э? Белый. Калай эле жөнөттүк ди оранжевыйды. Данияр, типографикадан чыксаң, там color должен быть вроде. Ну, эме керек жокпу, интервал институт. Нормально пока, не надо. Ну-ка, так, color деген бар бекен? Color деген. Hover деген бар экен? Hover, давайте посмотрим. Hover. Так, hover бар экен. Font color. Вот, background, подождите. Font color'ды как раз оранжевый менять. Цвет кайсы оранжевый. Последний? Чатта бар, чатта. FFP? Ооба. FF5i 3A. Загрузил. Так, background color. Не, это фонд color оранжевый болуп калды да. Background Жок, font color ак эле болуш керек эле. Color ак, background color желтый. Оранжевый. Кандай FF деп олерсиң да. Background оранжевый. Border? Border color. Оранжевый. Оранжевый? Да. Hover кандай болот аны? Ну-ка, hover, нажимать эту көрүлөчү немеге? Вот. Когда нажимали, поменялось. Нам нужно теперь кнопку поменять. Биз hover'ды өзгөрткөн турбайбызбы? Окей, ладно. Контент. Так, контент. Вот, подождите. Нормал. Нормал да Ошо жака келди. Так. Давайте. Там оранжевый даже. Тоже оранжевый, да? Background оранжевый, а border color, вот это нормально, да? Border color. Нет, ал эмес, синий деле. Некрасиво болуп бордер. Бордери жок эле кылганбыз, бордери жок эле мындай оранжевый болчу. Бордерди да оранжевый койсоң. Давайте оранжевый. Анда ховер башка болуш керек экен. Ховерди башка. Ховерди жана баннердин цвети менен көкөбөйсүңөр. Анда берки сетти да жөнөтүгүлө анда. Кайсы сетти? Ховерди. Так оранжевый, белый болот да, экинчисин деген. Оранжевый кылып туруп анан алда эмесин надписин башка кылып койбойлу. Буйрутма, скорее всего, темный цвет болчу. Келечек түздемеге кирсеңер, буйрутма синий цветте болуп турат.
жазуусу. Ошо. Ошол жазуусунун синий цвет, баннердин цвети кайсы ошону жөнөтүп койгулачы. Чатка жөнөтүп болсо. Вот здесь ручка стоит, Данчик, посмотри баннерный цветин. Бияктыкын албайт окшойт. Ручка алды эмеден выделяет, жана цветтен, color цветтен. Выбор цвета деген жерде выбирать этесиң. Все, ладно. Буйрутманыкын просто посмотрите там эмеден баннердин цвети кандай. Азыр мен жөнөтөм. Вот кидаю. Так, ребята, время сколько осталось? Данирбекке жөнөтүп ошону көрсөңүз чатка. 27. 2 7 2 4 яз. Бундай окубоду ошо эле. Силер эме бэкграундту которуп салбаңар, силер деген. Анда котур. Буйрутманы эле котош керек болот. Буйрутма деген сөздү эле жазыш керек. Контент дегенди базасың. Не, контент. Ошол синий кыласың. Синий. Эме бэкграундтукун алып салбаймбы? Бэкграунд? Да, бэкграунд оранжевый болуш керек. FF. Тойте. Ховер болот той азыр. Font color. Жок, нормалга киресиң, Данияр. Все, ладно. Вот теперь нормально. Вот келиштик. Так, ребята, давайте на сегодня закончим, да, наверное? Если есть время, завтра встретимся. Или кандай дейсиңер? Уланта берелиби? Чарчаган жоксуңар сабактан кийин? Хабар болбой калды го, хабар. Хабар Эртең эме суббота күнү эме жокпу? Суббота сабак жокко, эртең күндүз кылбайлыбы? Мен күндүз бошобой калам, эгер кылайлы десеңер өзүм тогутуп Канчада келесиз кылжа? Мен кеч келем, ондо эртең бизде встреча бар менен. Анара Акинканова деген бар го, ошолор менен жолугабыз эртең ошо кечке ошолор менен жүрөбүз, а мен болгондо саат 10-11 эле бошоп калам. Биз деле өзү чукулай берсек деле болот экен. Ооба, чукулай берсеңер болот. Давайте я просто распределю кайсы блокту кимдер жазайт. Ошо чукулап жазап койгула да. Вот Данияр, ваша задача вот этот блок менен менюну өзгөртүп коюш. Хорошо? Даниярга ким кошулат? Даниярга кошулган. Мени кошпой бериңиз Даниярга. Даниярбекке мен кошулуп атам. Бар Даниярга кошулган. Данияр профи болуп калса, Данияр өзү эле жазасын. Следующий блокко 2. Жок, кошуп калмай деп. Данияр, бүгүн у вас остается вот этот меню, потом сүрөттү добавить, ему Word менен портфолиону удалить. Это ваша задача, хорошо? Потом у нас дальше идет график дизайн, веб-дизайн, мобайл дизайн деген сайт бар. Ылдый жылдырсаңар, скролл кылсаңар, страницага кирсеңер, келечек дигитал. И вот этот блокту ким алат, ушул блокту? Мага бериңиз, мен алам. Эржан Жантаев. Эржан ака. Эржан ака, Аржан аке. Эржан аке. Өзүңүзгө бир напарница алыңыз, же напарник алыңыз. Напарница эле берсеңер жакшы болот эле. Эржан акага мен кошуп коюңузчу анда. Айзада менен Эржан ака ушул блокту бүтүрөсүңөр, хорошо? Так, дальше Данияр вниз спускайтесь. Ооба, чогуу бүтүрүп алайлы. Следующий блок, но ушул эки About Us-тен ушуну Азамат менен бирөөңөр алгыла. About Us. Муну контент деген аркы эмеден Notion'дан алабыз да, там же готово. Notion'дан эле аласыңар, да. Если что-то новое придумайте, пожалуйста, меняйте, без проблем. Главное, чтобы по смыслу подходило. Так, Азамат и Азаматка ким кошулат? Давайте меня. Кто это? Я, меня, Джама, давайте. Азамат менен Джама. Вниз спускаемся. Запомнили, какой блок делать? Жумушуңуздан батыраак болсоңуз. Эртең выходной. Вот этот блок кто берет? Ушул блок. Я возьму, я Гульзина, я возьму. Гульзина, давайте. Гульзина эжеге ким кошулат? Гульзина Сайдамат кызына блок болот го. Молдогазы жүрүү бияктабы же жокпу? Мен кошула берейин, Диана.
болбой калдыңбы? Диана, хорошо, давайте. Диана менен Гүлзина Сайдамат Где кызы ушул возьмем блокту ссылку? бүтүрөсүң. Диана түшүндүрүп бересиңер да? Телеграмда, Билесиңер. телеграмда бар. Телеграмда Мен барсызбы Гүлзина эптечи? Ооба бармын. Все, ошол жактан аласыңар. Вниз спускаемся, Данияр, дальше. Окей. Полный блок. У вас, Диана, полный блок кетет экен, у вас очень большой блок. Так, вот этот блок кто берет? Testimonials. Давайте, Диана менен Гүлзина эптечиге ким кошулат? Молдогазы здесь, нет? Он здесь. Молдогазы бул жакта. Молдогазы силер кошулгула ошол 3 чоң блокко. Ошондо байланыш газеталар болуп болчу калды. башынан эле. Testimonials. Жок, Ушул жок. могу. Могу сүрөттөргө. Портфолиого. Портфолиого кошуласыңар. Так, внести тестимониалстарга мен кошулайын, мен алайын. Мен өзүм эле жасап коймон. Ладно. Жылдыр. Так, теперь команда менен ушул эки блокту ким алат? Members. Members и этот. Биринчи Азамат агайдын сүрөтүн кошосуңар, анан биздин membersтерди кошосуңар. Мен алам. Мен ала эле. Ким? Мен. Атыңарды айтпа сразу, меники Эржан просто ака. телефондо. Эржан аке? Сизби? Давайте. Инициатива наказуема. Ооба. Давайте. Дальше. Эржан аке менен ким кошулат ушул memberslerге? Мен кошулам. Мени да Атыңар кош. Мен Нураида. Нураида менен Эржан аке. Кетти. Да бир бала жаңы эле айтты, мен да кошуп коелочу деген. Ким эле ал? Жакып кошулам. Жакып, давайте кошуло бергиле, үйрөнөсүңөр. Анда эртең төртөөбүз кошулуп кылбайлы ушунун баарын, Давайте мом. кошуло бергиле. Ооба, жакшы болот. Берке дизайнды дагы, буну дагы төртөөбүз. Ооба, туура айтасыз. Айзадайым. Да, футерди мага калтырып койгула, футерди мен жазайм. Анда могул жак. Ушул жакты нужно удалить просто, это лишнее. Бизде эме жок болуп калды го, psychology технология. Технологияны. Вот тут, вот этот блокко как раз мы технологии кошсок болот. Вот видите? Этиамет, ошо, этиамет, конгуй деген ушуну технология окшой эле. Хорошо, мен Давайте алайын. Айнагүл эже, сиз, Айнагүл эжеге ким кошулат? Мен кошулайынбы? Кошуло бергиле. Дипара Алапбаева, байкоочу болосузбу? Кошуло бериңиз, үйрөнөсүз да. Так, эме Айнагүл эжеге ким кошулду? Мен Бакай. Пока, все хорошо, давайте. Все, мы разделили, да, по-моему? Еще вниз спуститесь, Данияр. Все вроде. Все спустились. Булыш. Буну удалить клаус. Буну это не нужно. Я потом удалю, когда компьютером келгенде, я удалю, сделаю. Футер я сделаю. Короче, эки блок мага берли, вот то, что футер и жана тестимониалсты. Калгандарын распределить. Лендинг пейдж. Да, лендинг пейджти хотя бы сделаем, а потом уже подключим жана кызматтарды. Biraz кичине руку набьем, как делать. А потом уже легче будет. Так, менде бир вопрос. Долбоорду басып көрдүм да, бул жерде адашып калыптыр. Home деген калып, ошону оңдоп коюпбуз да. Аны өчүрбөйчү. Могу жерде долбоордун ордуна жана артка кайтарып туруп башканы киргизип койсо болобу? Ну, басып көрсөң. Насчет этого это проблема Данияра. Данияр раттап, ошонун баарын жазап койгула да. Ошону кайра артка кайтырсаңар болот да, басып көрсөң. Жок, ссылкаларын өзгөртүп коет го дейм. Бири-бирине. Жок, эме ошолордун баарын растап, оңдоп коесуңар Данияр, чтоб как Notion'дагыдай болсун да. Менде да бир суроо болот да, эртең деген баарыбыз жана логин менен паролду колдонуп киргенде баарыбыз бир иштей берсек болобу же кандай? Боло берет. Зависит этип койбойбу? Жок, өзүңөрдүн эле компьютериңер зависит этпесе, а так кире бересиңер, эчтеке болбойт. Менде еще да бир суроо да, вот кече полностью бүтүрүлгөн эмес да, бүгүнгө хотя бы фигмадагы карап жасадык да, башка бир дизайн бүтүп калбады эле. Калган ылдый жактары прототип боюнча эле да, мисалы кайсы блокко кайсы түстү беребиз, анан башаламан болуп кетпейби? Пока давайте на главной страничке остановимся. Вот ошо главная страничка я именно имею в виду.
То, что каждый блок же, например, бир блок темного цвета, экинчи блок светлого цвета или еще какой-нибудь цвет добавляет, да? Будем исходить из тех цветов, которые выбрали на фигме. Фигмада 4 цвет колдонбодук белек. Ошого жараша подбирать этерли, да? Допустим, первый блок, вот этот hero блок у нас, если идет темно-синий цвет, следующий блок будет светлым цветом, потом какой-то оранжевый сяктуу. Ошо жана 4 хекстин кодторун тандады эле го, ошодон исходите и смотрите в зависимости от того, сочетается оно или не сочетается. Если не сочетается, тогда просто исходите из белого и из вот этого темно-синего цвета. Хорошо? А так ориентируйтесь на вот эти цвета, которые на фигме они определили же, ребята. Ошо менен ориентир кармак тутула. А еще дагы бир сунуш вопрос болуп, этот ким менен ким болду, кайсыл блокту ким алды, ошону тактап жазып коелу, бул жака. Протоколчулар жазгат. Протоколчулар ким делең, мен делең, сен делең. Записьти жүктөп койгула, анан эме протоколчулар жазып койсоңор, мен потом таблицаны составлю вам и сделаю, ошол жактан көрсөңөр болот. Анан еще Азамат Тагай нам говорил, что нам надо сделать таблицу, которую мы распределили людей по проектам. Ошонун таблицасын түзгүлө деди эле, ким кайсы проектке кеткенин. Ошону мен өзүм жасап коем, андан шашпай эле неметипчи. Так, на сегодня все, ребята. Давайте, и вы устали, и эсалайли. Бүгүн тяжелый день был. Молдагазы, у вас вопрос есть? Колуңарды көтөрүп койсоңор. Сайкал эже, тиги портфолио биз эмнелер жазабыз? Негизи биздин азыр портфолиобуз пустой эле да? Портфолиону пока эчтеке жазбайсыңар, просто цветтерин, жазууларын дайындап койгула дагы, анан портфолиолорубуз даяр болгондо уже киргизип баштайбыз да. Допустим, мы сейчас 5 проектке жөнөтпөдүкпү кишилерди, ошолорго портфолио жасап беребиз да, ошону биздин портфолиого жүктөп койсок болот. Ссылка катары кылыпчы. Ушул боюнча Азамат Агай да айтты эле, биздин көчөдө турган эч нерселер жок, анан Азамат Агайдын портфолиолорун кошобуз деп. Ошо күздө менен сайтын кошуп койсок болот. Өзүбүздүн сайт, Notion'да сайтыбызды кошуп койсок болот. Плюс жана 7 проектке бөлүнбөдүкпү, ошо 7 проектке портфолио жасап беребиз да, ошону кошуп коебуз. Буюрса, ошолордун баарын иштеп бүткөндөн кийин ссылка кылып эле киргизип койсок болот анычы. Силер пока только мындай скелеттин түзгүлө, анан кийин портфолиолор даяр болгондо чаптап салабыз да портфолиону. Как раз жакшы практика болот бизге WordPress. Как раз өзүңөр да жакшы үйрөнөсүңөр да. Ооба. Принципти түшүндүңөр да, чукуласаңар эле табасыңар бирдекени. Ооба, Google помощь. Да. Да, вопрос не в тему, жанагы Telegram канал ачтым эле да, жердештерге жана привет болуп атат да, жана ссылкасы, ошону каяктан Telegram каналга мени владелец кылып кое аласыңар, мен кошулгам ошол Telegram каналга. Владелец эмес, админ. Албай калдым да. Ал силер канал кылып ачтыңар дейм, силер неме группа кылып ачкан жоксуңар, силер аны Telegram канал кылып ачтыңар, если я не ошибаюсь. Анда группа кылып ачайынбы кайра? Группа кылып ачып, анан бизди кошсоңор, анан ошол жака кошулабыз биз. Ошо силерге ссылка жөнөтсөм, привет болуп атыптыр да, или там... Нет, мен анткени я присоединилась, но он у вас открыт как канал. Поэтому сейчас вам нужно канал жүрөсүн, потому что в будущем биз чакырабыз да башка элдердичи, башка жактан. Теперь вам нужно группу создать, и потом приглашение разослать. Да, жөнөтүп болчу айзадай. А ссылку по ар бир адамга жөнөтүш керек группада? О, желательно. Анан ссылкага группанагы Дискордтун группасындагы адамдарга жүктөйсүңөр да.